Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Ko nas redovno prati, zna da smo radili kako tehnološki najispravnije sastaviti limove od aluminijuma do 5 mm. Jedan komentar iz tog klipa mi je dao ideju za cilj današnjeg klipa. Čovjek je prosto postavio pitanje top, Krigeru, a kako zavarujemo tehnološki ispravno limove aluminijumske koji su deblji od 5 mm? Evo, ja sam na tabli ovde nacrtao kako se pravilno ili tehnološki ispravno zavaruju limovi preko 5 mm debljine što se tiče aluminijuma. Znači, mi ćemo danas zavarivati desetku i kao što vidite, dva osnovna materijala su aluminijum, magnezijum 5. Urađeni u V šavu sa podvarnom trakom debelom 4 mm. Luft između ova dva lima je 5 mm. Brajf ili faza se pravi pod uglom od 30 stepeni, znači zajedno kad je stavimo to je ugao od 60 stepeni. Što se tiče dodatnog materijala, u današnjem klipu ću koristiti žicu 3,2 Beller aluminijum magnezijum 5 i tehnički gas koji ću koristiti Messer Technogas Argon 5.0. Znači, ovo je neki nacrt šta ćemo mi danas raditi. Znači, epruveta ili osnovni materijal je zelena boja, kotiran je u zelenoj boji, a zavari su označeni u crvenoj boji. Znači, tako ćemo danas zavarivati, neću da proširujem, da pričam šta treba, da gubimo vreme, zato idemo odmah na zavarivanje. Ljudi, evo na tajper stolu je ovde epruveta koju ćemo danas zavarivati, znači debljine 10 mm, dužine 100 mm. I evo je ta podvarna traka o čemu smo pričali malo pre. Znači, podvarna traka i faze koje smo napravili pre zavarivanja. Moja velika preporuka da se dobro očisti osnovni materijal. Najbolje bi bilo silicijum karbidom, znači da se očisti aluminijum pre zavarivanja i žica da se očisti acetonom. Znači, ali ne onoj na uljanoj bazi, nego običan nitro, aceton. Što se toga tiče? Debeli aluminijumi po tehnologiji zavarivanja preko 5 mm mora da se greju pre zavarivanja. Zašto? Zato što je aluminijum malo specifičan materijal. Njegova tačka topljenja je 660 stepeni, ali početak sjedinjavanja tog osnovnog materijala iziskuje već neku određenu temperaturu da bi to sjedinjavanje ili zavarivanje ispalo u kvalitetu, da ne bi bilo nalepljivanja i greška 401 po tehnologiji zavarivanja. Znači, osnovni materijal koji zavarujemo, grejemo. Kako grejemo? Grejemo od nekih od 50 do 100 stepeni pre početka zavarivanja. Što se tiče današnjeg klipa, radimo sa Kempijem Master Tigom 335 AC/DC. Znači, na AC modu struje koristimo difuzor sa sitom i Wolfram elektrodu E3 Pro debljine 3,2 mm. Što se tiče litraže, na ovoj maloj simpatičnoj Messerovoj boci je 10 litara u minutu namešteno. Uređaj je upaljen, evo da ga probudimo. Sada je na njemu 147 ampera. To je velika amperaža za korenski zavar. Da ne bi probili podvarnu traku, ja ću ga spustiti na 130 ampera. Evo na 2 takta. Na 130 ampera. Što se tiče odnosa, balansa i frekvencije, 60 Hz i 25%, znači što se tiče rada na AC modu struje. To se nama pokazalo iz nekog našeg iskustva kod Kempija najbolja frekvencija i balans prilikom zavarivanja na AC modu. Znači, map gas i grejanje od 50 do 100 stepeni. Evo da izmerimo temperaturu sada. U zoni uticaja toplote temperatura je, evo, 80-90. Totalno korektno. Znači, limove aluminijuma, da li magnezijuma, silicijuma, nebitno, krećemo sa zavarivanjem od nekom
sa nekom temperaturom predgrevanja od 50 do 100, zavisnosti od debljine. Znači, sve što je deblji, idemo ka 100 stepeni. Sve što je tanje, 50 je donja granica. Evo švajceri, pogledajte, na 130 ampera smo uradili, znači prvi zavar sjedinjavanja. Znači, šta morate da vodite računa i šta bi bilo preporuka moja da se radi kad se zavaruje aluminijum. Da li u migu, da li u tigu. Ili da imate maske za zavarivanje, ili da imate uređaj za zavarivanje zavarivačkih dimova, za usisavanje, tačnije zavarivačkih dimova, ne izvinite na lapsusu. Znači, zašto? Zato što je aluminijum izuzetno štetan prilikom zavarivanja. Pošto smo prvi prolaz ili koren uradili na 130 ampera, drugi prolaz ćemo podići na nekih 170 ampera, da uz dodatni materijal, naravno, 3,2 beler. Znači, idemo na 170 ampera. 170 ampera, 2 takta. Evo ljudi, uradili smo drugi prolaz na 170 ampera, vidjeli ste dodatni materijal 3,2 beler, aluminijum, magnezijum 5. Sada ću uzeti i izmeriti osnovni materijal da pogledamo kolika je temperatura. Pogledajte, oko 120, 130 stepeni. Strogo morate voditi računa kod aluminijuma kad ga zavarujete. Ne sme da bude ni totalno hladan, a ne sme ni dosta vruć da bude, pogotovo ovi debelji limovi. Zašto? Zato što hoće da vam se razlije osnovni materijal i da vam napravi prokapinu gde možete da upropastite taj osnovni materijal i morate da uzmete drugi da bi nastavili. Znači, morate da vodite računa tokom zavarivanja ovih debelih materijala konstantno o temperaturi. Ja ću sada sačekati da padne na nekih 80 stepeni, pa nastaviti da radim treću lagu. Za treći prolaz dižemo amperažu na 200 ampera. Evo, 200 ampera i uzimam dodatni materijal prečnika 4 mm. Zašto? Da bih naneo što više filera za završni zavar. Znači, još jedan filer radimo, znači popunu, pa tek onda završni zavar na 200 ampera. Evo ljudi, sa popunom ili filerom smo završili, znači popunili smo i ostali smo toliko u minusu koliko treba da završimo završni zavar. Završni zavar nećemo raditi iz jedne lage, nego iz više laga. Namerno u ovom klipu vam nisam pričao koje opcije zavarivanja sam koristio, a vidjeli ste iz mog ugla
koje su to opcije koje treba da koristite ako se susrećete sa ovakvim zavarivanjem. Sada radimo završni zavar u lagama ili španovima, znači vidjet ćemo da li će trebati 2 ili 3, ali amperaža se smanjuje. Znači sada ću staviti na nekih 160 ampera i nastaviti za završni zavar. Evo švajcari, završili smo zavar, znači V šav, 10 lim i pogledajte završni zavar kako izgleda. Znači radili smo ga u 3 lage. Što se tiče završnog zavara, rekao sam, radili smo na 160 ampera i dodatni materijal je žica 3,2 pelena. Znači nije kao filer popunu što smo koristili 4 mm, nego sam uzeo manji prečnik dodatnog materijala. Zašto? Da ne bi imao veliko nadvišenje iznad osnovnog materijala. Ovako je nadvišenje totalno korektno. Pogledajte i sami, stavio sam žicu do 2 mm nadvišenje, baš tehnologija tako i preporučuje. Da isključim malo zvuk. I to bi bilo to, švajcari, što se tiče zavarivanja debelih osnovnih materijala aluminijuma, kako se tehnološki ispravno zavaruju. Znači, do 5 mm, vidjeli ste ko nas redovno prati onaj klip, znači pravi se taj lastni rep ili zub, kako ko krsti, nije ni bitno, a preko 5 mm obavezno predgrevanje i obavezan V šav. Naravno, ako je osnovni materijal deblji od 10 mm, znači, može da inženjer zavarivanja napravi da bude umesto V šav X šav. Znači i sa jedne i sa druge strane da se zavaruje. Mi smo 10 mm danas radili u V šavu, jer na zapadu 10 do 15 mm uvek rade u V šavu sa podvarnom trakom, grejanjem ili predgrejivanjem pre zavarivanja. Nemojte da zaboravite da zapratite Instagram profil Thor Welding DOO, Instagram profil Krieger AC Official Welder i YouTube kanal Krieger AC. Specijalan pozdrav za prijatelje kanala, to su Beller i Messer Tehnogas. Do nekog sljedećeg videa, sljedećeg zavarivanja, pozdrav od Kriegera.